Siyabonga libambeni khonapho majaha ithuba liyabuya. Ungwemnyama kaHebheni kamayenga kamdiliselwa kamaphisa kamanengesa kamgishima wena wesizindeni amhlopha ngankomo wena goshoza umbelebele udako lubamba inkomo nabantu kwelo mgungudlovu umphansi ongadlama semzini ivumeleni makhawe imbonge ngesibongo sekhala kubo umakhwekhwe induna nkulu uyishosho maye uyisike kwabulawayo sikwelenganywe siduna sakwamthokazi mlomo kangkhwalo khuluma ngilalele khiya fuyane lawo amabutho enkosi wena lawo amabutho enkosi uhlangane kwathi kuzankolo izitha zagalula makhwekhwe ngokukhwekhwe izizwe dashasa mkhonto sizwe samaDebele wena mkhonto onyuka lenkosi akwazi ukubona umkhonto wena manxeba othohloshe ngesibhamu abahluleka besizwe sathi kandaba obengamushanga noma isikotho mkhoma wamankhuni lalwenqala kwamkhulu ngulefela phezulu amathambo lesiba akwabona umuntu ngkhwalo khuluma ngilalele khiya fuyane lawo amabutho enkosi olawo amabutho enkosi kuthangane kwathithi kusankolo izitha zagalula makhwekhwe ngokukhwetha izizwe dashasa mkhonto sizwe samaDebele wena mkhonto wenkosi akwazi ukubona umkhonto wena manxeba abasenesibhamu abahluleka besizwe mkhoma wamankhulu lawenqala kwamkhulu ngulefela phezulu amathambo lesiba akwabona umuntu Penyame apota, penyuka, loma inkosi yohlanga, mlomo wodwa. Hawu, lelo engabeli ngivemisi. Yesabeka fuyani, masela khobile ngaphansi kwesilazi yomkhonto. Ihlangothi zimanye bemkhonto, londo omkhulu, londo wasentombazane. Hawu majabula njengocapho oluphapha lungagcwele. Mhlabathe sukujongolo, hala macele. Hawu swama ntaba, ukhulu, wena, kayabheka. Kamayenga kamdiliselwa kamaphisa Mabuyani indaba nivuma kancane esakithi isigaba sakofuyana sithi mabuyani sibese sithi salibonani ngifuna ukuthi lesibongayisiso sokuqala ukuthi isakhiwo lesibadala yisakhiwo sesibili ngo-2010 kweza umama lapho kuthiwa ngumetron nangibiza umetron esibhedlela lapha ngakho le generator azange ithengwe kuphela izakhamizi zakofuyana ngiyathaba ngoba umdladla ukhona zazikhona ezakomdladla zazikhona ezakokumbudzi uyakwazi kokumbudzi umalaba angazi ke ubaba ubhobhodo kodwa ubhobhodo uyawazi ukuthi ufika wakho la utshengisa ukuthi labakho abantwana abafika lanxa ngazange wabone ngwamamehlo so ngicela ukuthi sisijayile izandla ngalokho inkundla le ukuthi sibe khona kwaqala ebubini abanye ezinye izikhulumi bezikhuluma ngokuhle kuphela ngathunywa ilokhuza izikolo ake ngithi isikolo seChehondo sathi abadala lapha Fuyana ababhadalele abantwana ischool fees $20 $20 ngenyanga ngethemu kodwa nxa ilokhuza ama-holiday efika abantwana bahamba labo malayicha babhadala 1500 besiye eGoli bengabhadalanga ischool fees cela ukuthi usondelele bona abantu khona ngale ngabasondele wethu useqedile kodwa wabona phambi kwakhe sekulentaba ngiyacabanga ukuthi ebantwini bakofuyana namhlanje ngoba sesiqedile umsebenzi lwane ngubona laphana kukhona okuzayo phambili
incenyane kakuboni wothi ngitshengise khona izamanyoni liyazi ezamanyoni sesisakha khona ngale i-community clinic esizakhela wona singabantu bezamanyoni. Ngakho-ke sesiya khona lezamanyoni yezamanyoni village kodwa thina singabantu bakofuyana abantu bakofuyana babambana ngazo zonke izikhathi so sizangena siye khona lezamanyoni. Okwesithathu ngizakhumbula ukuthi abantwana bathe bona sisendaweni enothileyo kakhulu vele inothile le ndawo kodwa asivuni ngendlela esivuna ngayo ngoba kuvuna abanye abantu iningi labo ongayisibo bakhonapha kodwa bekulo baba lapha uDeputy Minister of Education ungicelile ukuthi ngicela izinduna zakithi eMatopo ndakuthaba ngoba obaba bakhona lapha ingosana yabo kuyasilela ezimbili kuphela sihlangane ukwenzela ukuthi senze into okuthiwa yi-community share trust eyenziwayo eGwandu kakumathema ngakufakaza lokho ukwenzela ukuthi lanxa singangenanga thina ngaphansi kwentaba nani sesiyidiliza kodwa ukuphuma khona fana sikuthole umwe abantu bakofuyana kube mbabona belapha kodwa labana abantu abalaphana bayizethekeli zethu izethekeli zethu lezi zakuthi mina ngamafitshana angizi ukuba bazi lonke nxa lapha kofuyana lamukelekile kodwa ngithanda ukuthi emakhosini lokho elikwenze lapha angazi ukuthi lizele lisukwenza futhi kwenye indawo abakomasini omalume ngicela lisukume abantu balibone. Hayi ngiyathokoza ukuthi lapha namhlanje lanxa ngingakhala ngeke ngikhanye